Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasa te seryetay wita alawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di manan, kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamat ni Eva a caregiver mo. Adamat ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak. Jack lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklang. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. At dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akton, tapno amok ton. Kunak ngamin nga sursuro kapay idi nga mandi kamat. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itan sabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na at trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, ta di natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta di nalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva no mapan iti CR. Nagkuring harod tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa'y ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan na nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wen imbagkan ka tamo mga imanihar ti negosyo na. Syakat saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Iso arimuarak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama kasarita. Nakaturog matgayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat akasarita inton makariing. Anya pa'y ngay no di kasta. Ni ka di brehida ti mga asikaso iti dadduma a negosyo da? Nangag kumati saritaan da. Adi nakanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumwar. Ay, jak mo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Tay talagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Kwa ma'am. Daytay, Kaslada mom. Babalin ka di amamuan? ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y maibaga ita? Nga magbayad iti nangina no adamadi nga aramid na. Ada ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan nga asawam.
Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan, gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di kagdanag, makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lang. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo, ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun ang lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Inka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am? Inkaya ba ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanawak man. Ay na, jak pala nakaadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, inkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kalina brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak ni ti kwarto na dya brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Uwan, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basiton asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di nga imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umayto ka numanan. No umay pa'y. Ringan nak no nakaturog ka tada pagsaritaan mi. Matungpal, sir. Mabalin ka di amapan ka pa iji tiyendaan. Sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda nga min aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapanak iti dakkel abalay. Nasaya at nga road tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. Grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusan amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni, nimot mambrihida day chay. Kat, darling mat tiawag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kaya't kadya asawan da ito aluklukwen ni ma'am ni sir. Ni, timalaw dito Ay, nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwak tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakita. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululimag ka, mahit anak ko. Anda ka di parikaut. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumit lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan ada ito kat adaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang. Ibagak nga taday to'y kinisay.
Jack amaw anak. Adakan bangan ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray kapay anak. Urayam ti umno agundaway kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang. Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amangan no, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Kel ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay di ti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brihida, ibagam nga da importante nga ibagak. Amang ano kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka di rumbang ama-amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? At saka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpot ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Ngam, anya ka diti pagsasaritaan tayo? Orayan talangan as mangpot ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na pumanawa. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakadayo. Inawagan nakmutlaang. Pasyak mutlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Ay, jak mauawatan na dya tao, Eva. Kasla pagduado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kuha. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutan kanya? Mapagtalkanak at tao. Imbagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulat taariingan na nakaturog. Sige, salud. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami ka ni Eva. At dalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga urayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Warik na ka nakapsot ako. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi at testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaam? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga taamay mayan? No ipantayo ni sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay na ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi tim malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumat laang, ma'am.
imbaon na amangipan iti kanan nyo, sir. Apaya pinapanaw na sana mutla inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, masakit ni Steve, tada ilalaok ni Brigida nga asawa na iti kankanan na, ang makadadaal iti salunat, naanos, kan nasingpet ni Eva, ang mga asikaso kan Steve. Iti may sang aldaw, nakita ni Eva nga adda kakibin ni Brigida a lalaki, ijay tsindaan. Idi agsasarita da Davy, Steve, kan Eva, na ibaga ni Eva, ti imbaga ni Salud. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Idi ti malikod ni Manang Salud a pumanaw, inayaban na kanumo laang, sana imbaon amangipan iti kanan ni sir, ma'am. Apaya pinapanaw na sana matla inayaban. Saan nga ta nga da inaramid da iti kanek. Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige ma'am, inak ibaga iti driver, taumay natulungan ni sir. Juan, darasam, tawan pa ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, ma'am. Di tayo laan mo, no kalat ang makalagip as sumangpat. Inkay nga rudan ayaban timang tulong kalyak tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, ma'am. Gusto ka nung matamin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, kat impan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, ma'am. Ibilin ko adidag pastrak iti sabali a tao dito private room. Duwata lang. Nasaya at no kasta, ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag may papaniti dahitoy, ha? Un, ma'am. Kabuteng ko ni Ma'am Brigida. Ada ka ti basol mo kan kuana, takabutang mo. Ma'am. Adda nakita ka lalaki akakinkinibin na ijitsendaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apay ang nakakandado ti kwarto ni Steve. Asino ti nangikandado? Ni Ma'am Davy, ma'am. Ayan ni Eva. Apay nga awan dito eh. Ingkuyog mo't ni Ma'am Davy, ma'am. Diyak mo ano nang ipanandakan ni sir. Taman nakibiyang dayjay nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrak. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, ma'am? Ay, damagon yung tukan kwa na. Ano umay, ma'am? Inyawid na nga ta ti asawa. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko ang masungbatan day ta sa ludsudyo, ma'am? Apay kag sapot na kita kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko mamapanta? Kat inkandado dayjay a David ti kwarto ni Steve. Inka ag-withdraw tapno da pakisugal ta. Nabati di kwarto ti bank book. Anya, apay ngayon batim. Danga kakit di Amok nga ron. Manakibiyang tumat dayjay nga ingrata. Okay, ayon tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na.
Awan ammo day dya katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Kada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Adda kano toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanina. Ngambasit kanula ang tinailalaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay kumata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka, Mat. Kumusta ni Sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong tadi na malukatan ti kwarto ni Sir. Intad da kanyak titulbak. Tamapanak mangala iti arwatan ni sir. Darasan tangarod. Tulungan kan ang mangala. Ang mga naagsubli ni Ma'am Brida. Intangarudin manang. Impang tana apiwakin na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tingiwat mo. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali dayjay. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alat. Iso pa'y tinatangsit. Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak matin, ma'am. Masapol nga ingkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Ang mga no adda manen mading aramida ni Brigida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubliak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan samat lang ni Manong tinalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak matin. O sige nga rod, agsubliak ijay balay. Madlaw ko ang matartaranta ka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min lumakita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. At dansamot inyawag ti anak ta. Saan kanupay ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iti ospital ti amo na alalaki. Idi pa'y kumaa nga impanda iti ospital. Nabayag basitin ang naidalit ti amo na. Doktor kanu mo ti mapapan iti balayda. Ada kanu doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro a doktor Tapay ngay asan ang maimbagan ti amo na. Day tabot ti atap ko. Apay ngay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni Sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon a panawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inkay di balay nila kay Steve. Tamang remedyo ka ijay ti pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka di ti apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo kadingin nakagbirok iti babaya baknang. Taiso ti mang bayad iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton kwan, insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo madagwapo ak. Ado ti aggusto kanyak. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanyak. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na? Mapanak nga rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunakmanan. Wala ano, dapay maalakin ka. Angam na awanan agad. Pagan ano kangay. Ingkaman pangala iti martilyo, tayag mo kanyak. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maganap ko kan no martilyon ka? Banog lang. Ano nyo nga ron ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaak di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sabo.
Di ka man siga akatulong? Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di nalipatan day ta, ma'am? Mas daawak laeng, ta. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti si Radora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di? Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalak da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon. Ari kapag aguyudan tay safety drawer di sirok ti Katrina. Ni, ada karga na kwarta. Alaag, tapno ada aramatan mika ni Conrad. Kunaklakit din no awan maalak a kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Siyakla ang tirumbang nga agtagik kwa iti kinataer na. Ay, kumarintong ni Ma'am Brigida dita silid ni Sir Steve. Dinadail na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat daytan a babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa namat. Taasawa na kat nga rod ni Sir Steve. Ay, siyak pa'y amon ti sasawag gapoy ti day ta babae. Inak man siripon no anya ti aramidan na. Agkaywar dagiti gamit. Kaslang nakiwar a basuraan. Ay, timalyawan dito ayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito. Darasam! Paya kaslang nabagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya ang nabagyo asasawam. Itarimaan mo kit di. Ditakan. Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Takwarta mo't tayo nakitak na igam na. Ay, nagdakas na talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida ditoy. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirok ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga rod ta imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagiti adda di tadakkel abalay. Daytamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mo't, iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko dahito ka ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Adda ka din nagbaliwan ti Marikriknam? Awan mo tantikas lamang mangag kung agaw-awang itinapayag ko. Makadurog akmatan itinasayaat. Naawan jay kalat apan nakakikiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti toksin iti bagim, Manong. Kung ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Kasano ko maanganda sa binong itibagi? Amangan ka no, no nailawak iti kanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita. Nga namang sabsabinong iti kanak, wano inumat. Nalabit, Manong. Di tay matamo, ta di tay mat nakita. Basta day ta ti imbaga ti doktor. Asilo nga tati kabusor ko. Awan matamok. Imposible mat nga damanggamgamon kanya. Apay, podno ka di ti gamot, Manong?
kinang salabay kanyak. Naimbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di kag tignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaan ti biyag mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor iti ospital ang masabsabidungan ni Steve. Gapo taing kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brigida. Nasuron tinaud-udi. Dinadal na nga rod ti seradora kat nakastrag. Inala na tilinaon ti safety drawer a kwarta. Taaramatanda iti lalaki na. Iti may sang aldaw, nakita ni Brigida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka agtignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagusmi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang. Awan ti adwa sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abangan. Tangsam! Saan mo nga rod nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan numasugat ha. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan natan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka rin imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Mano nga oras na ni tsindaan? Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no ada na panay nala ijay balay. Sa balit agparparik na kanyak. Amangan no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day taatali iti imam. No ibagam amin adamagakan ka. Anya ka di ti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pa'y ibaga. Di kaya agsipat ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Ade, balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon dakla nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi manje amo na. Agawid to siguro inton maimbagaanan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na,
Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamat ti doktor na, agagangay ka no iti lumakay. Adumat dita ti lumakay, hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun ti mang pabariya. O karkarandak nga rod, ma'am, tapno maalak. Adda diti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y ima. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ija balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinangi pananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda ko nak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Ala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am. Wan nga rod. Mas daw kami kanimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan nga rod. Anya nga aramidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Ing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutin ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo ito na, ma'am. Ayan gayam ti kunak akautak di tabulsam. Di ka kumano ti, takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot hakpay. Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak atanga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Kapay nga da nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May sa katulong, awan kwarta na dayta. Uy! Mayat! Nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsin. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga da na alam makwarta? Pudno launay, Kondrad. Intan, tagagatal ti imak ama kaigan iti baraha. Wow! Agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot dayta. Hoy, Eva. Padasem ti agikis nga agpaarayat. Taad-adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di taasidag. Pimanong tangin. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damot inukarkaran ti taliit ni ima ka nakarakad dito ya digi. Manugal mo't gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramidan. nay, apay anamaringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakita? Nakaridap ka dita papag. Daytagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman ah. Husto mo't anakariin ak idi na ikutik ti imak. Banog mula dayta. Banugam tumat nga min ti bagbagay. Apay ngay akas jay tinatagtagainap ko.
Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapno awan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel abalay. Ay, sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti marikrik nak. Ay naimbag tanadaanon ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amo yo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas na naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng ang makasarita ni Eva. Kuha nga min, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito'y. Kat dito'y mo't nga agigyan, saan aya? Iso nga min ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan ang nagsubsubli? Anya? Ay, ayan nga rudon nga di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasabak iti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot nga minti kunada, nana. Ay, kunakon kat nga dadakas na napasabak iti anak ko. Agsagana kalakay, mapantay di presinto. Tapay kumamapantay jay presintaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Nay, papay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pag-aasim, mapantan iti presinto. Ala, mabitlaang. Tanay, naang dudak ang naggapoy dya bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden itiladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit na di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte? Saan nga ta anayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong iji balay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnog no nang ipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tapno masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadiyero kat awan ijay balay. Iso ti may sa adinamag ko iti dayjay a babae. Okay. Imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no iji bangko. Ada ngamin kabagyan ni Steve iji bangko. Ay, nagsayangan. Ay na, ada maghanaganak iti kastangar aramidem bakay. Tumakder ka antun kuan agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamak kan kwa na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas ang amakaamo iti sumbat na. Sa nabalay, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadad na makapadanag ka. Saan nga ron nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadakas ang mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay, Ti imbaganak at agadal da iti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y apanagsasarak. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak? Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka.
palansamot din. Nagdakas ka talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibas dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimorne, Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anyang ititad ko agunguna, sir. Awan mat kwarta. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kaya't ko, awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat ka iti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya ko madayta, sir. Ibagam nga ruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti tsindaan. Sinalabay kan tinutukan ni Brihida ni Eva iti patadam. Sana imbilin asumurot da ito'y iti dagos na. Iti sabali abangir, nagparik na kaninana Susan, nga dama di anapasama kan Eva. Iti may sangal daw, immasidag ni Conrad kan Eva. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Numayat ka iti ibagak. Tulungan ka tapno makaawid ka. Anya dayta, sir. Ibagam Nalakalat, mate. Basta pagtulagan ta. anya ko matipagtulagan ta, sir. No kayat mo ti makaruk at ditan lang irakadan ken kanibrina. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ken ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di at ikwarta ni Sir Steve ti pagsusugal yo? Saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsingpet ka tao. Ulbud a lalaki. Anya anasingpet. Kano manugal? Anya ti aramida bitayan ti balon? Anya ti planom kan ko, ana? Kit kita no limo kay tinggalot dagiti ima na. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan ko, ana? Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal? Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. At ginatang ko dito'y amakan. Intamangan, panawam dayta a babae dita. No addatad data, isutitad taken ko, ana. Ala, intang arudoy. Kakaisunang adda ginatang mo amakan. Kalpasan na, rumwarta manayin. Wan, Conrad, barang mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no mati ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anya nga rodan tinapasama kan ko na.
Masapol na maamuan na itidadakkel na na ito. Kat masapol nga ipakamo ka nagiti pulis tinapasamak. Madanaga na kitinapasamak iti para si kaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagbaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktor, nga ininot nga agsubli ti pigsam, Manong. Ti pakasdaawak. Kasano ang nasabido nga nak? Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presintaw. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Ay, jak nakaturturo ga po iti danag ko. Ay, jak lakit di maawat no dadak sa napasama kiti anak ta. Ay, agpada talaang. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadak sa mapasama ka data. At dakat nga raw at ita maarayat. No adama di ang napasama kan kuana. Wala, intang arudan. Barang adam-adamag tamay at resulta. Un nga raw. Ang kasano nga tamat ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanag ka ni David ang singasing na ti umay mediti ospital. Kayat ka di asawan dayta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brigida? Paimbestigar ko, nupod no a doktor na jay wano saan. Manghala nga ta ni Ma'am Brigida iti peke a doktor, sir? Apay nga ron na dinakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak. Di namot pinexamin ti darak. Sabagay. Nabayag nagpaisongom umay di balay. Ngam awan mo't nagbaliwan ti kasasaad yo, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at dayjaya doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor dito'y ospital. Palubusan nakmutin, ma'am. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan ditoy. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y tagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti imat. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta? Di dan tumaamuan ti inaramid yo kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak ata nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatamon abalod kan iti sidong ko. Kaya tiyo asawan, di tuyak nga agyan. Anya pailaang ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agyan rulak kumaitid ito a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayam? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya kumati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabot na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ano kasanungay lakay. Mangala ta iti ladawan ti anak ta. Inta agdamag ka dagiti tattaaw no nakita dati anak ta. Sapay ko ba, tawan da ka sa napasamak na. Alain tang arudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa. Manong aldawan ang mapupukaw. Uray ko mamot na umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Ay po, iyaday yung iti pagnaksan ti anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka din? Kastamat ti kunana, ngam saan nga jidak ka na balay ti pagdiretsoak. May mayat Manong.
Ngam awan mat ni Eva para asikasukan ka. Kuna ni Salod, anapan ka no impakaam mo na iti dadakkel na ka iti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit din na iti dadakkel na. Agam sa narumba nga maamuan ni Brida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagig. Anya ti sumarunong nga addang mo, Manong. Paimbestigarak di doktor agayem ni Brida. Nasaya at mat. Tapno maamuan tayo, napudno matlaang a doktor day dyan no saan. Apa man na makarwarak ditoy, kadwa anak amapan iti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mo't ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saanan nga imay? Apay a pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mangala, ma'am. Sino day ta lalaki? Ay, Jack am mo, ma'am. Ama, no kadwa na iti negosyo. Katulong aklaan ditoy. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok! Saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka! Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito'y kat kukwakmat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimat ngamin ti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Adda kanumat na kaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, inak ibaga da ito ni Salod. Tapno ibaga namat iti amo na. Well, bakit? Barang ni Brida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Nukasta, kaawatan nga rod ani Brihida ti akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Ingka nga rodan, tapno maamuan ta ti ayan da Brihida. Nakaumay kayo mo't dito'y dakkel abalay, nana. Ay nabalasan ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Anakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na ka no ni Eva. Sakbay ang nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw nga imbaundaan na pangimatang iti tinapay, nana. Ay nalabit akasta. At dalakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta? Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva? Ayun nga payson niya, nana. Apay ngay asaan ang makontak? Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana. Apay ngay apakibiyangan na ti cellphone ni Eva. Katadamot bukod na a cellphone. Nanginginang tupay ti cellphone na, ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gem ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangirimedyo ka mat Siyak matlaangan ti mangirimremedyo. Hindi ta ka pa nga ron. Tayo man agrimedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray anya ditan. Nood na masabat ko dita apilato ng agputang. Isun up. Kalbaryo na ti abyak. Stay. Kalbaryo? Masarakam ayamat ni Pilato iji kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga tati sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigan. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laang matditaan na karakad. Saan ka mataparparigatan? Brida! Brida! Nen, Umay ka dito itadi bagak. Narsam! di nakiguyod. Tama nga no may tibkulak.
Imbagta na kaumay kayo, ma'am. At da kanomot nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva ijitsendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti amom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas at talaga day ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi imay ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong day nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Isu nga agraman alahas inalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak, taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Adu ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko maamabirukan da? Kitsaan matarimrimuan? Kasanon na nakakita. Asikat ti kaduanan sakbayan nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan? Saan lang mo ang mga nadama ka amo ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan? Asino ko mamat ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Adanay remedyo makwarta? Kasano ko maamakay remedyo akat nakita nga ro diladawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid na kadagos atap no ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kun, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo apo kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong, anya ti ko nakidoktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Ngam sa anak amapan iji malay mi. Gusto day ta a desisyon mo, Manong. Idarom mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ro na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnek nga adda lalaki ni Brihida. No apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga impanaw ni Brihida kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Naimbaglakit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi iji balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan dagiti dadakkel ni Eva kastamot ni Steve gapu iti kaawan ni Eva. Inyuman da Jacob iti pulis ti panagpukaw ni Eva. Kabayatan na, ininot a pumigpigsan ni Steve iti kaadana iti ospital. Napanunot na a paimbestigaran tinapasamak kan kuana kan ti doktor nga inalan ni Brihida ang mga sikaso kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Lumapanek nakaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Imbagkit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap. No saan nakita? Ada ka dimit atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brihida ti mang sabsabidong kan ka, Manong.
tapno matagikwa na amin asanikwam. Uray ko man o si kasulnak mat. Baybay ang nakit din ani Eva ti mga asikaso idi kaniyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sa apay ko ma, tamabirukan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brihida kan ti lalaki na. Alingag, noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidong iti kanang tilakay nga asawam. Di awan ko may tan. Mabutan ni ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabidunga. Ano nga rin tangay? Baga ang inayo na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sabali nga agtawid iti sanikwana, no di siya. Anyamot tindag ito eh. Iwan mo ka diya. Mapukaw ko man nagyalakay tapos matagikwam mo iti sanikwan. Kasano ko maamapukaw? Kat naisagan mo tanti kabil ko nga itad mo nga agas. Impanaw da No, kasta. Sabidungan dagayam ni sa isuan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni sir? Imbagta daday ti bakanting apartment ko apagyanam, Manong. Nagsayaatan na ta naira na apimanaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaang nga rod nga agyan. Timang sapol ka ni Eva itati tutukak. Ibaga ka iti pulis. Ani Brihida titiktikan na. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva, sakbay ang nagpukaw, at dalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presento ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan ka ni Brihida. Agdarumak. Di ka adda ti lalaki na ti pangidarumam ken kuana, Manong? Lumakaalaak pa iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumakken kwa na? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. At dalakit di ammo na itinapasamak. Adda ka nung nakakita ken ka anang salaway ken ni Eva. Dahil ta ti imbaga ti maysa agayem ko, akadwa ti maysa apulis. Dinamag mo kuma iti dayta a pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga mga no imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakit ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwar, sa anak amaskara. Adagoma amaskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Iso adinak sinsinaan, tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano, no matuntunan da ni Eva, di ti dagusta. Diyak lakit di kayat ti mairaman. Nayulim ka din ti darum, Manong? Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Naawan nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso? Mabalin mat ni Salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na iti rabii. Wan met ka diya. Nusapulan dati pudno nga agsaksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko ma, tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak anang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan, nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na ito tsuram. Nyamatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom, rupam langan tag parparang. No aramatag ti maskarak, ada ka di pa'y makabigbig kanya? Numapan kay di balay ti lakay nga asawam. Amang ano agatap da, kat ada mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matan ti buok ko, gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa'y ama panijay? Tamang ano adamang tiliw ken ka. Apay kumatiliwandak.
Kat awan tinapaniknikan na basol ko. Ngambak nang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektiv amang sapulkan ka. Apay ang madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utag tapno saan amay sagma. Ay, nabanog ako nga pag nagdamdamag ka dagiti tattao no nakita da ni Eva. Ngamawan mo't makaibaga. Pakiridin tati pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ingay nga road to di kasta. Di ta pa yan makatrabaho. Kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidakla balay. Adamag taman ka ni salod. No anya mo ti kasasaad ni sir. Barang makatulong da iti panangsapol ta iti anak ta. Barang nagtultuloy asim maya atin atirik na. Nakuna di ni salod nga adda nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalinta pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Nana. Madlaw anabanbanog kayo, ah. Ay, nagsursursur kami ang nagdamdamag no adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag, Nana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay nasaya at matngarod no naimbagan ni sir. Wan nga rod, Nana. Nabayag basitan a naidalit. Jak ni namnama a maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo, ta naimbagan mo't laangan. Jak mat ni namnama a pumigsama nun ni sir, Nana. Mayat ngamin tinsingasing ni Ma'am Davy a maipan iti ospital. Ay, saan ka di nga ada doktor ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay? Adda, Nana. Ngam ada atap da sir kan Ma'am Davy. Akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito'y dagusyo, sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mamapanijay. Kandaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ngay, sir. Pagyanakon ngay. Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa'y laing dito dagos ko? Awan katulong ko dito oy. Ay, kunak no pagawidan da kun, sir. Agsubli tayong tumatlaing itidakkel balay. Palpasik pa'y ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, sir. Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan ridaw, sakbay ngayon kandado yu ti gate. Wan, sir. Awan lakit ti makastrak ijay. Uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak da jay, tanalaing agaramin iti pagkandaduan, tapno manayunan ng iti padlak. Wan, sir. Inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin, tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaal na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, sir. Pagpapawyan na amin na madingin na ramin na kanyak. Idi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan, ha. Apay nga awan tao dito, eh. Ada umasidig a lalaki.
Ang mga nupulis ang nakasibilyan dagita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbang nga masumbrek ti balayo? Tapayan nakakandado ako nam? Jack nga rod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano ta pa yung mabayadan ti apartment? No papanawon na ti akin ko ti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanan tangarudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dahita ka diti isubad mo kanyak. Anya nga rod si maramidan ta, no awan mo't nga rod pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan as ibibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag mo't basiton ang mapuppukaw ni Eva. Masarakan tayon to. Amangan, nuadala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dalaang iti asidag. Apay nga ron na di pa agpakita, na dalaang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpet ti anak ta. Saan lakit day abaybay anti apaw? Rimormanen ni Ma'am Brigida. Sa bali tilanganan. Narigat ang mabigbig ni iso. Kasla na yaw awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan da kanyak. Bigatan. Nga maturog pa'y damang Brigida. Naginom da ngamin adway di rami. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing. Tadandanin samot dan mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday ka. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa tawrok mo. Dumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mag-disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ron. Tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mag-disturbo ka iti turog. Nasapa pala. Di ka nga ron agurok makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanaw? Agpakaturog ka. Mapanak man langan dita sofa. Suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit yung ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday ka. Napugsat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo iti turog ti mapadisiyan. Tsak pakot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kun ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akasla nakaturog. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauwan.
Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas na pauluan. Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakariing ni Mang Brigida. Turbo na ito'y naman isbuang. Turbo, di mapanitisian. Diyak akot ko ti. Masampol adi na maamuan anapugsat kun ti tali. Agsanggirak latta iti adigi akas la nakatulog. Nakaturog ang nakasanggir ti longko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbag lakit din. Tasaan anadlaw ni Ma'am Brigida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Isapay ko ma, tasaan yan arumwal. Maturog ko ma, tapno makapanaw akon. Sapay nagpanaasan ti imak anasugat. Anya ka din ti madamag ka dagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brihida. Saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga taan nakaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kunani salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanan? Adan to pan nakatiliw ti awanan pain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet na dya nga ubing. Anya nga tan tinaramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalindala ang akatulong. Kasano, no dakas ti inaramid da kenkwana. Nakaturo pa siguro da Ma'am Brigida. Awan mo't mga kuasimak di ta kwartudan. Inayadak ti Romal. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapol nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rin mo alam. Taray Eva. Masapol ang makadano nak iti ayandag iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brigida. Agawa ak pa itang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis da ito eh. Nakiawag ak laang. Ada ak ita dito ayan dagiti pulis. Siga ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kanda dagiti pulis. Nalibasak ti asungot a Brihida, tatang. Inrakadak ijay dagos da. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabutangak amag na iti kalsada, tawan kadwak. Ang mga numakita nakmanan ti asungot a Brihida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Wan, tatang. Sa anak ng agawid aging gaadi kay kadwa. Sige, umay kami dita ka ni nanang mo, anak. Agrubot kamain, urayin da kami. Imbag tayo may kadito'y nagus ko. At naawag na iti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. At nakanoy jay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimat. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan ko, ana. Intang arutan na. Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan ken kuana. Nasarakan ka di dagiti pulis, iso nga adda ijay?
Jak paya mo, basta inyawag ti pulis nga dayjay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga ruden tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din di na ka makita. Kimutong ka. Napnapanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brihida nanang. Imbag ata na ikagumaak nga inggidagit ti tali iti imak. Agdardara pa iti pungwa-pungwa anak ko. Nairaman ang naigidagid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali nanang. Anya ka di ti basol mo ka ni Ma'am Brihida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't naamaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da nanang. Ay, una yan. Namapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanan dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag. Tanakarakudak. Nagdakas na talaga na iti babae. No daduma. Iyalis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga iyalis. Jak makaid na. Tanakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti dahil tangay naramid na kin ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ki amin na magastos. Agyaman naksay. Itakuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman unay, tasan mo ngayon baga tinangikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo ngayon baga. Ang mga ninalanak at adamot iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap dang alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jay. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kas la pulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo, tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brihida, Manong. Talaga ang aramidak na ita. Saan sakti lokwanda? Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may sakadang iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nangina dahi jay ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva, kat pimanaw da iti nasao nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment ang nagigyanan da. Iso kanayo na rumuar iti na idalitak. Kanayo na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak iti tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimrat kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakaidaruman nyo? Umay kayo iti presinto. Tasong batan nyo amin ti darom kontra kada kayo. Darom? Anya ko maadarom? Ija itong presinto ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay a pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay ngawan dito eh! Intayo na iti presinto. Da kaya do. Ang amne, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Nilang Brihida ti alan nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipananda kanyak! Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brihida ti adda basol na. Adamat darom kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa ti akinasawa. Putno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awan na kay tibain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam?
Nangag amin ni Eva tinagsaritaan nyo apan ang sabsabinong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam lay ta ayop alalakim. Sana po no day ta, Steve. Saan ko alalaki da ito'y tao? Agdada talang arudan agdenden na kayo ti may nga apartment. Ibagang pailaang asan mo alalaki. Kabuka di, tada kami iti may sang apartment. Kat lalaki kon. Kasinsin ko da ito'y alalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Isa malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brihida? Pati cellphone ko, inalalampay. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brihida? Inalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi inalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan, kunak lang arudan. Idarum kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam kumamot iti aramatom nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamot pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagiyo. Sinalbag ti kastoy. Lamok na kumakastoy ti pagbanagak. Sana nagsagmakin ka. Sinalbag ka kitdi. Idi itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itang awan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasanon no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Dayta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan dayta munti. Uray agluwatay ti dara. Talagang ikarot na tinagbasulang tayo di munti. Babawi ko na si Mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa eh. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak yo. Gapo ta dandani na isagmak gapo kanyak. Anya ti kayat yo asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, ta kayat na amamuan ti ayan ti kahaniero. Kasta ka di, sir. Saan ngay maga ni Eva? Nguray amo na nga da ti balay ti kahaniero. Saan ba't amasapul agunggunaan tinasaya at anaaramidan, sir? Ngamlay ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makaturpos. Nagsardesardeng gayam, ta agtrabaho, sana ituloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos. Ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan ni ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak mat hardinero ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang amatang tangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan ati tangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpat ni sir, nang rona kadagiti nasingpat kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam, ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Timang lipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na ataaw. Kan ti panangalan na kan ni Eva, sana inkulong. Sapay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me. At dalagayam di tasidag nga inkulong ti managdakdaka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman ako, nay nanang.
Baligi tayo amin daytoy. Kablaawan ka balasang ko. Nagunod mo ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ako, nay, sir. Gapo iti tulong nyo. Nakaturpusak matlaang. Dakkel ko ba ti pukaw ko? Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiyero. Dakkel ka di agatad tilinaon ti kahadiyero yo, sir. Dakkel, iha. Ha? So ayaman unay ken ka. Tas situturad ka anang ibaga nga da iji bangko nga oreno iji laang balay tayan na. Saan nga min arumbang nga isugal dati kinabak ng iyo, sir? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagusan. Ha? Pudno ka di, sir? Puno tinangag mo. Saan abaybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manusamet dagiti managdakdakas. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapauluan. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.